to wa we face the country so you asofo so you hene nana me ba mso nana we face the country nana oto asase nkwa na odie ukrom for wo school fees ukrom for wo timi school da ma mu eti me face the country nana oso ka Ghana perifo mo ka kire sa wo hene no oh yon afra wo hene nana yesrew ya nana no yebu pa nana wo ka Ghana perifo e me ya face the country me ya emesi school yesrew mo ani diem Ghana na mo ka wo na Ghana ya hwase ayefo mo ka wo nana wudi akonya hwani eduadua okroma nana wutimi nya edua so so afuom enua sisi afuom abroche enua na ma abroche efe enua keke flowers nana wutimi nua okrom eye dua bia na dua no ekromo ye wanua ye dua 30 years ne dindindin si wakatekate nana okrom nya ye wa eti nana also me face the country aban no mo obeka me hu ahine bia ba social media so bobo na baso ba o miense mo obeka me hu politician including media for amabon mo ba kudi Power FM ma bon rough sa Power FM na me nya hint say do ma metua mo kan me na me awe o madam fo ba ko ona ma me hint no se bra ya jipe o Power FM ya jipe Power FM sa akwa bi na furu bebebe na no odidi na ado atem no ko akada to ma metia ne ka wo sia Power FM fo nyina ka etimu betra face the country na mo masa betra galamse Ghana for youth egu galamse ambere na modidi egu galamse ambere na modidi kokubu aye egu galamse ya na mo wiama be say na face the country galamse is killing the country galamse is destroying ya na mo ka sia da on orofo mamu ma obi anadamu na nado abamu enuoma bi akoso ene Ghana police mo Ghana police kra de ese mo bomb press MPP be di akonwa be 50 years na nka mo otom ko MPP ba Ghana police mo nka papa mo dress kra fe mo dress MPP ba na mo ni mo nyama ba Ghana police IGP enti na wo pa adwuma yire ho Messi face the country for enuoma na nado ye enuoma ba omia ye mo ho dawuro na yantiase na munya sa ensemunu na mudina mo criticize government up to date o to ya face the country aban bi yaba wa yan hye bebre bebo Ghana o mekan ba ko ho asem krada now we say atwa and I feel we are still on face the country if you do one wan aban bi na na afia no tofo na Ghana wana e ma fun bi na politicians pom ema afun bi ana wo mo de wo akwaje politics ne ya de Ghana skirt to adama mu Ghana skirt tuo mo ka because ne ho ofe we kokko wa she Brazil he mo Brazil he fun na mo hye so akwa keto akwa to Brazil he e kroma abaya 18 years 15 years no she Brazil he na mako fa fi odo mo se mo no me fese Ghana be fese ya mo hwe ma bi ho ayedi o mo be se Ghana fixe now so ti abrochi o e na face the country mo ti abrochi mo ya face the country nya mo bra o ti abrochi na follow face the country o follow freedom fighters ya wa chimi wa tu kwa follow Jonas grass nkwa so ko America ja Jonas ya wa kwasia so to kwaja Jonas eja David now David yeti no odi otumfo atem odi na nado atem a wachimi Ghana ni a woti akonto odi sankra wo yachi mo ya chimi fo abrochire e wo kekekura ye di nade enaje wo ye di nade ni design nade ni e ache wo Ghana ni bie no otumi asua de akọ Ghana wotu ya face the country ekwe afaso ya mpaboa Ghana ni bie no watimi akọ abrochi akọ sua mpaboa ye ababie company wo Ghana mako kakra bi na atimi akọ invest akọ sisi real estate enso ya Ghana din say be ya obi free and say US ma year of return no nko tena Ghana ni a watimi invest efi edan wasim
na mo criticize mo mo bra abrochefo bi mo mo bra akontuom yesi travel and see ukọ akosua bibi ne fa kọ okrom ne kwadi mfaso enso mo de adapa atwa na mo di akire yeso ya twa mo bi ye twa wo mo bi ntimu ni akire na mo nhye atemidie bi atemidie ye ni panyin bi atem sa asen ye ni ohine bi atem ye bedi David atem se Jonas ye di na atem se Jonas ka kire mo ni commotions ene nua we nyina konya ye dunia na wani age meti Ghana minim se dunia ya konya Ghana for your problem or for your problem akontuo no abroche broni ko Ghana ko sua kentenwene esa de ko abroche ekoye ton China ni akọ Ghana ko sua koko dua eko China invest koko Ghana ni ti abroche o invest watem didiem Jonas David face the country freedom fighters for watem didie Ghana ni ti abroche odwani bemushe common sense Ghana ni etra abroche akọ school Ghana asa akọ school abroche o invest wo common sense family ya tuwa na press be dada yen ene ya vote ya hu be vote wo de koye no de vote ko ton ma jo mama ene o jisika afi press company egu TPP egu enanu ya face the country na police for no ene form girlfriends ene wi ma no ene ka se ne bo life ko se na do ko ka police ne so nto aba aban ko ka se police ni yi ma so sham na mfa ka ne mfa girlfriend fa ka no ko service Ghana police ne won to aba ma ku fa Ghana en ko na ni mu Ghana Ghana ya ku fa do ya mu mo na basu Ghana bebre ka kire ya Ghana ni Jere na do atimi abe pa mo criticize Ghana mo problem da ba na unsa ba ko faka we abia abema police Ghana police eko arrest ya no high taxi under NDC government Ghana police eko arrest ya nyane se ke kwachi Satawale medical na no motetete ka papa bi mu a Satawale feeling joy ka wo she taxi boot enfuturo ka na bi ka wo she boot bia timi amona na do abaso sasa papa no ma wo bia obi anka woti wa no bia tra na MPP fo atua ka what me yade wo kura na wo criticize government no wo criticize no mapa no ye tua ka me ameka no mapa wo asem ye metua meka ye tua meka kura good to mention the good things about Ghana na mo say Ghana me Ghana ni wo ye Ghana ni wano ntensere me se no ma ba o mi abobo so no eye Ghana nkoso mo ba wo dawro eye Ghana nkanko mo ba wo dawro face the country for freedom fighter for entimi fu ai mo ba wo dawro na mo de mo chimi kwasia bi ti Ghana on pebre na to asem ye freedom fighter me ye CSF me de ba mo church mo chimi toto mo ba pressa because mo chimi toto ora for me de me pieja no matemeka mo shama wo mo freedom fighters me what you are kwasia panyini what is as a youth what you are youth nya adwuma na oka kwasia wona ka che say aba na ma obi adwuma nya metia me Ghana ni aba ma adwuma ye badidi aba bi atem muti wo Ghana ho na muti na youth nya adwuma youth bi so nya adwuma ye ada na meka youth bi anya police anya immigration beka youth ni nya adwuma nya but let me tell you say youth ni a problem. And Ghana for boys be yes coming. When you know cotton kwasiaka, wakoto ka wantimi, ka cho be so gini di so ka. Obezu obi a wusa ono na daka mu no. Krache, wo so last hour sika unya nyina na akoto ka. Usika unya nyina na da kwaje ka. Wo di nyansa, wa mi adwumo. One start business first. Ina akoto ka. Ba wo pie business n discover ba mo nya ka. Mo. Wo pie adwuma, wo di sika na wanya. Ebia juma Ghana ni oya juma magazine enya magazine fitan kwa bia different business sika beba enti no magazine fo bi ti se wa